Dobar dan, ja sam Anja Samardžija i student sam 3. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu, odsjek geografija. Za nas i moje drage komšije ovo je stvarno veliki napredak jer su se ranije uprave, kako da kažem, nisu htjele da ozbiljno pristupe problemu naše ulice koje se nalazi samo na 1,5 kilometra od samog centra grada. Radovi jesu prolongirani, ali mislim da će se njima završiti veliki infrastrukturni problem koji smo mi zapravo ovdje imali, počevši od starih vodovodnih cijevi koje su stalno pucale i činjenica je da asfaltiranje ne bi imalo nikakvog smisla bez uključivanja vodovoda u rješavanje ovog problema. Također, komšije su, dobro ste rekli, imali veliko razumijevanje za prolongiranje radova, ali naravno da sve to ima svoje opravdane razloge i ja kao student geografskih nauka znam, upoznata sam sa tim problemima i prirodom podloge koja je prisutna na ovom naselju i zaista oni nisu ranije mogli ni da budu završeni. Hvala gradskoj upravi i hvala gradu Banja Luka.